Learning is never ending. Kini ang gipamatud-an sa 74 anyos nga estudyante sa culinary program nga gipasigdahan sa Department of Manpower Development Program ko DMDP. Well-rounded o well-traveled around the world si wannabe chef Nanay. Ano ang iyang istorya? Ako si Victoria Susan, 74 years old. Retire na ko og pastry chef, pastry culinary ko. Pastry. Unya, karon nagstuon ko culinary. Sa States, usually divide into two. Culinary pastry o culinary savory. Kani savory ni nga nila. Ngadto. So, ganahan kay ko. Daghan ba ako nakatunan. Ang akong giganahan ni eskwela lang ko just to have something to do and to learn. And also, nganhi, daghan nagugug amiga. 42 friends, additional 42 friends, which is no good. Old people need to be more active. Because when you don't do anything, you listen to all the pains in your life. May nang naakay busy ka, di ka maghuna-huna. 20 years kung architecture gud dito. Oh, daghan ko gi-design dining houses. Daghan man galing mga utanan ko din ako. I want to enjoy my life. I have to make my own happiness on myself. And that's one of the things. You cannot assume happiness for other people. You have to be happy yourself in order to give it. Si nanay, nakikimamat ko niya every now and then. Maayo kay siya, even though nga kanang medyo may edad na siya, pero dynamic kaayo si nanay. Okay kay si nanay, no? Kanang cooperative siya, at least nasa siya iyahang kanang experience before niya, na-share sa niya sa among klase. Sa pagluto manggod, nakita yung mga kaugalingong pamagi. Pero ang pinaka-importante, apila na itong kagustuhan o paggugma sa itong gibuhat. Muna yung among classroom, kunya ako ni mga classmates.